Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Katanat Public Health Engineering PHE Lingba Uba RS Nongbri Chief Engineer Kalapan Tip Bakatanat Kalahile Katbala Ban Penbiang Yagisin Jam Traikam Ban Siu Yakabai Nang Shaki Master Rule Loang babon na gijing dawa ki Master Rule Ladap Ban Pa Shaka Sorkar Nakabanta Ban Ai Gijing Bishar Bat Karai Kat Bagi Wai Pat Ki Kam Ki Badang Sa Ki Dei Ki Badan Hapadang Kirkom Traikam Jangka Sorkar Kabakatanat Hi Kamla Ban Penstat Ni Ban Penbek Marwai Chief Engineer Habakran Sikilat Pathai Kubor Hakanok Pai Singi Jangka Santre Gunailar Arja Arpunrio Ulaong Bagi Nong Tray Ki Don Hok Ban Penpau Yakijing E Jongki Henry Gijing Maham Ban Pensange Yakijing Penpoi Kan Kta Pat Yaki Lak Ngut Ki Pajba Hakaleng Gajala Ki Bakim Don Pentai E Bat Kani Gijing E Ulaong Bagajing Wan Ra Yaka E-Billing System Kalong Ban Pen E Yakajing Shai Bagajing Kit Kli Hakarukom Siu Bai Nong Knang Ba Barok Ki Jing Siu Kin Long Ki Bala Bu Jing Ken Ba Ban Don Lat Show Ban Mi Gijing Bakla Ne Gijing Pen Ken Kandon Aku kuat mengusaha. Kalau kemudian bagi Islam bersiul bertulak bagi amar di sini. Dan kemudian begini nak kalian jangan masuk ya. Nak kata kadau, ya nak program kebangi dan mentap tur sa Bangalore, kedum ke program begini dan sekian, kena lasangnya nak kan. Lain tangki para ofisar kiwaipan. Kemudian masuk kuat pensyai, bahagia kemudian bagi Islam jadi siu, apa yang juri yang mesti masuk Thai, kilat keliti kemudian buka official procedure ini lah, ya le kat balak berkampen keluar, hoi walaka ada bagi Islam, kita tanya admit bagi balak Islam jadi siu ki, jadi nak yang juri ke department ni happen follow ke prosedur ke government. Kemudian pat agak baik ban di kejing tray ke jing kata ke maki kidan ban pendap. Kalian jungki association lu kelawan yang kendo. Joint action commission committee kelawan yang kendo yang ini kan ya. Monday. Dan kalian jongi lapan syai ki lapan suku ki ba lakum nom dei asni resmi kala ban simpor haka bere ben biang nomor metangi dang le ekosistem batamai ben bersio nang le e-billing e-payment penyiapan pen rum kerten ban register ya berkhaj through the system kakadau ka simpor kendiat kumbaga lang menta ka status menta ka siru ya hadu menta tangkawi kedubusan gula clear kata tangkawi maralan clear kiwi kan under proses. Treasury siluang lu ngalawan dia kendu, tapi yang lakum baik tu dia, lebih clear. Nak yang jauh ini bila pun snow tak. Tekan dia kajung Islam tulam day, kaju jahi, tengkat kaju jahi. Agak bangi no office ni happen follow kemana di certain procedures. Kajujai tentang ihap le RA entah entah dia agak beda ban kajing trikam juga department nang Indonesia keman tekumba ka sarkar le ka kuat ba ka payment ya baru kinong tray kan long regular tekum taru nagilang jungi ni buat baik ni berhenti nang ini sakmat ni in persangnya katahi nang bakan nemdan gajing teko agak beda gajing siu ki beli ki nong tray barit jungi nomor ngiru ni suthu kata ngiru ni sakun sakti ngiru ni pak school ki kun ki tengiru ni suthu bagi don kam gajing siu kabai yang kabai sam kabam kadi kabai dawai ko resin ni don kam tukum tangi ni sus laikin penong ban delay terkadau ka sarkar ibro koi kala inbai balakum na ka jingsti penong monthly bet to nagalang jonga kai ka bangadon ban kuntu kana ka por lomba ki paranong tray barit jongi ki sobha ban yasha kanget mentah sa sisni asni kai ki
baru khoj ke payment nak clear ke baki dai beliau badia ke payment ke barang saru lemba jong nem ngin nang proses ke benta ke bangakwa bandu kena kepuar kalong role and responsibility longka duties and function jungi ka jingkit kli ke jungi nak benta ka kam ke bangi ngitrai hi kum mangaru daladehi ngala IT mat ban siap akaba ko office ndala kum dai steng ngala poi adu new steng prabati ngi lagi mi amal ngam kwa bani i baki file ke sakut pending bangah ne akwa no kata akwa ban peniri muksa barit krang ba ka jing slam kanam long kan tak kape tentang ngam kidon ki jing slam ka pension papa tentang kidon ki jing slam ki medical reimbursement ka baki no trei ki badon pergi jing pang jing stom ki sosat tengah kwa ban baki ai berkat long kin ya baik ya dan ti no kan nang ne sakmat ta im ke jungi ka thong ke jungi ke dikata khaddu ngadon banong ban kentu ya baro hi ki para baya trilang nadu ki para ofisa ki staff hadu ki ground staff bangendon ke singkit clear nak benta ke department nak benta ke future better future jo ke department kajing slam jo betu ka lai benai sau benai yang kadon ka jingthut khandia haka bede berka budgeting ke ngam kwa ben keno yano ro ka haka jing ye trei ye kta mi teng lai trei mi lai trei yong kadon hi ke jing ya makala typing error printing error kadon ni ye kata ngim supla tengi ngila sort out di kata ke benefits ke bagi dei benio nei ka right ke jung ki nei as per act ki dei benio ka bede bekane nei ki nakalang jongin apa ada face ngila circulate jadi information ke bagi dei penbiang sabaro ki division ban ngenang ya den Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya